Dobar dan, ljubitelji nogometa, hrvatske reprezentacije, HNL-a, navijači svih klubova, ovo, ono, evo. Prošlo je par dana od utakmice Engleska-Hrvatska i ponukalo me da napravim ovaj video jer previše se prašine diže, razni kvazi komentatora, stručnjaka, analitičara i po portalima i na televiziju i gdje god okreneš, svi u jednu trubu pušu, kako bi ja rekao. Iako mi nije cilj na ovom kanalu komentirati u nekom negativnom kontekstu našu hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali na neke stvari čovjek jednostavno ne može ostati gluh. Kriviti Luku Vuškovića za neke golove je u najmanju ruku zlonamjerno, i to javno na televizoru. Čak. Prije nekoliko dana hrvatska nogometna reprezentacija na otvaranju svjetskog prvenstva izgubila je, kao što znamo, od jednog od 3 najveća favorita turnira, to je Engleska, rezultatom 4-2. Sam po sebi to ne bi trebalo biti tragičan rezultat, jer mnogi su ga smatrali i očekivanim. A ja sam bio možda neki optimist kao nerješeno, ali većinu su očekivali da će Hrvatska izgubiti. No Hrvati, kakvi jesu, zajedno sa svojim stručnim komentatorima, o čemu sam pričao, kao i obično moraju pronaći žrtvu. A postoji li idealna meta od igrača koji je ponikao u inkubatoru kluba koji se zove Hajduk? I tako je za sve kriv Luka Vušković. Čudno. Da se razumijemo, Luka nije odigrao savršenu utakmicu, ali nije bio ni bolji ni lošiji od većine aktera na terenu. Ipak, upravo je on kriv za poraz, po njemu, za očajno branjenje prekida. Evo, mi ćemo to pokazati, ko je kriv, šta je kriv na tim prekidima. U biti prva 3 gola ću vam pokazati i dokazati da je sasvim neko drugi kriv. Zapravo u biti pokazat ću prva 2 gola, dalje nemam ni volje i tako dalje. I tu ću vam objasniti i reći ko od svih igrača najveći krivac. Pa krenut ćemo sa prvom situacijom. Znači, kod gola Harrya Kanea, je li tako? Odmah da vam objasnim, crveno, zaokruženo, to je što ne bi smjelo se događati. A plavo što se mora događati. Znači u prekidima ili općenito. Znači ja tako to radim. Zaokružim crveno što ne valja, a plavo što valja ili što treba valjati. Znači kao što vidimo tu, ne znam ko je gore tamo na prvoj stativi već čovjek ima. Ovaj tamo je sam. Vidite da crveno, on bi trebao izaći, ne znam ko je to, neću sad, možda budete vi me rekli ko je to. On bi trebao ići tu na 16 metara da mu ovaj ne otrči ako se odbije lopta sa glavom i ne zabije gol, je li tako? To prva greška. Vidite tu, metno sam malo u plavu crtu, broj 22, Luka Vušković, koji ima svog igrača. Je li tako? On ima svog igrača. A gledajte Joška Guardiola, broj 4. Sam kao duh. Ovaj zaokružen u crvenom, to je Harry Kane. Se zaletava sa 15 metara. A zašto Guardiola Joško stoji tu? Ako su svi pokriveni igrači Engleske, zašto on tu ima stajati?
Eto, to moramo pitati trenera ili ove kvazi stručnjake koji nisu na to što sam ja upozorio. Znači, tu je Joško Gvardiol morao biti tu tik uz Kanea. Tu na 14 metara od njega. Držat ga. Znači, već u ovoj ranoj fazi još nije opaljeno, nije Rice nabacio iz kornera, već vidimo da je Joško Gvardiol tu prvi krivac. Ajmo drugu. Znači, tu dolazimo da već Kane skače, praktički puca, vidite da Vušković dobro stoji, još ga gura u leđa, blok radi Kinu, a opet Joško Gvardiol samo gleda, promatra, broj 4 zaokružen crvenom, on dalje promatra, šta će biti? Jel bude sa 11 metara glavom zabio gol, neće. Znači, eto, ovo vam je dokaz da je tu, ako idemo na krivce, onda je Joško Gvardiol krivac za gol uz, ne može biti jedan, uvijek, ali može kad je pitanje Luka Vuškovića, može jedan biti kriv, ali kad je pitanje Joško Gvardiol, ne može biti jedan kriv. Onda su svi krivi kod prekida, jel? Dobro, ja s nekom stokom i konstatacijom možda i slažem, ali zašto Joško Gvardiol, ja to volje pitat da sam neki novinar gospodina našeg selektora, koga cijenim, uveseljavao nas je godinama i nadam se da bude i dalje i da je ovo samo jedna loša utakmica Gvardiola. Znači, eto, tu s time sam dokazao da tu Luka Vušković nema veze s tim golom. Idemo dalje. Kod drugog gola to. Joško Gvardiol je tamo gdje ona X crveni izgubio loptu. Znači, promašio u biti loptu, Bellingham, neko je dodao do Bellinghama i šta se događa? Plavo zaokružen, znači dobro stoji, to je i Luka Vušković. Iza njega je Madueke, koji ulazi u kazneni prostor. Normalno, obrambeni igrač prati povratnu loptu da ne bi Bellingham povratno odigrao za Maduekea i prati ga. Sve u redu. On je na svom mjestu kojem treba biti. Centralni stoper. Sad što je Gvardiol izgubio loptu tamo gdje ona X i trčio je, ne znam zašto, u sredinu, mjesto da je išao ravno probat, mada je Bellingham dosta brz, ali trebao probati ići nešto zatvoriti. Pašalić ga nije mogao stići. Jednostavno. I tu bi opet Joška krivio. Izgubio si loptu, nisi se stigao vratiti. Bellingham je brži od Pašalića. Pašalić je pokušao. Sve je dao od sebe i nije uspio. I je zapatrljio loptu, neće nikad u životu to napraviti. Ali dobro. Znači, to smo riješili. Da u te dve situacije što se pričaju da Luka Vušković nema veze sa vezom u tim golovima. Veze s vezom. Onda je išao, kažu zašto, od najgorim kad ona je samo zašto bi on napuštao svoju centralnu poziciju i išao prema Bellinghamu? Pa da što bi Bellingham napravio? Vratio povratnu Madueku, jedan u oči s Livakovićem bio. Onda bi tek Vušković bio kriv. Da je ostavio svog igrača, Madueka. Jebi ga. Mislim, logika. I dobro, idemo mi dalje to još obraditi. Kažem, nisam htio, pustio sam 3 dana, ali ne bi ni radio, vidio da nisam vidio
na HTV-u i na raznim portalima da se razapinje Vušković ko da je 18 godina dečka budete razapinjali, ali ne bi on je iz pogrešnog inkubatora je došao, iz pogrešne škole nogometa je došao, možda zato. Ne znam, vi mi to recite. Idemo dalje, ajmo. Niko se ne suđuje spomenuti što sam sad pokazao, a nitko ne osuđuje spomenuti drugog Luku, onoga puno starijega, koji je u svojoj 199. utakmici za reprezentaciju napravio 11-terac kao da debitira u seniorskom nogometu. No tu nećemo biti licemjerni pa ćemo reći to se može svakom dogoditi, jel? Kad te cijeli svijet zove legendom, a ti si dalje samo Luka, ali Luka kojeg se ne smije ni spomenuti kad odigra ne lošu, nego očajnu utakmicu, jednako kao i Joško Gvardiola. Jer oni su iz nekog valjda drugog inkubatora i to se ne smije uopće dirati. I tako da je sve na kraju ostao kriv Luka Vušković. Problem prvog Luke očito je da samo, inkubator iz kojeg je protikrao, to ja zovem inkubator škola nogometa, kako god hoćete, problem prvog Luke je samo inkubator iz kojeg je potikao. Isti onaj problem koji je svojevremeno bio i Marko Livaja. Eto, dok kod drugog Luke, Modrića, u nogometnom smislu problema nema i ne može i biti, ne smije biti. Istina da je Luka Modrić u nogometnom smislu Hrvatskoj dao više nego bilo ko u modernoj povijesti. To mu nitko ne može osporiti, a isto tako u nogometu se ne živi od stare slave. Svaka utakmica počima od nule, a kriterij bi trebao biti jednak za sve. Jednak za sve. Pa tako, sigurno se pitate kako bi ja sastavio vezni red. Meni osobno, po mom ukusu, mada nas ima 4 miliona koliko i više selektora, ali po mom ukusu malo sam promukao, malo sam i nervozan. Meni osobno, po mom ukusu bi igrali Petar Sučić i Mateo Kovačić, 2 zadnja vezna. Da, zaboravio sam reći da Joško Gvardiola nijednu utakmicu od ozljede nije odigrao, znači totalno je nespreman za bilo šta. To ste vidjeli na terenu da uopće to nema više ono ko što nekad kad nije prije ozljede u Cityu, Manchester City gore, dore, u sredinu, vrhunski igrao. Ali jednostavno on tu nema više, što mi kažemo, cape, snage da to radi, jer je bio jako dugo u ozljedi. A mi smo doveli 7 stopera na svjetsko prvenstvo. Imaš Pongračića, imaš Erlića, ne znam koga, pa metni ga na tu lijevu stranu. Na kraju metni Vuškovića na lijevo, metni Duju Čaleta centar, Šutala desno i gotovo. Jer nije čovjek spreman. I ja mu ne zamjeram. Možda kroz utakmice, mada ne vjerujem da će doći on sebi. Stavo sam meni osobno, ko bi igrao. Igraju Petar Sučić i i Mateo Kovačić, zadnja dve šestice, Martin Baturina ispred njih ili Mario Pašalić, prije Martin Baturina. Mario Pašalić i Luka Modrić su bili u drugom poluvremenu izmjene idealne. Luka da smiri, kad povedemo 1-0, 2, nije bitno. Pašalić da drži
intenzitet i trku i tako dalje. Znači, Petar Sučić, Mate Baturina, Martin Baturina i Mate Kovačić moraju igrati. Eto, po meni. Sučić, Mateo, zadnja dva vezna i Mateo nije bio povrijeđen sve, ali on je makar odigrao 3-4 utakmice za City, dobro, ja sam gledao, dobro je odigrao i nije to još onaj pravi, ali je dobar. Eto, to bi ja moj neki vezni red u trojki, ako igramo bez jednog krila, onda bi metno Pašalića na tu desnu stranu i dobro. Mada, vratio bi se ja onom našem starom nogometu, pod kime smo i pod čime smo osvajali sve i najveće uspjehe, znači 4, 2, 3, 1 i tu je kraj priče. Odigra bi desno Sarišić, lijevo, nema sad drugoga osim Guardiola, imamo samo jednog lijevog beka, može Stanišić odigrati, igraju Bayernu i lijevoga, ali dobro, nećemo o tome. I metno bi lijevog stopera Luku Vuškovića, desnog Šutala i to je to. Vezni red, kao što sam rekao, dva zadnja vezna, dve šestice, Petar Sučić i Mateo Kovačić i desetka ili visoka osmica, kako god, Martin Baturina, napred da li Musa Budimir, nebitno, i desno Marko Pašalić, što u Rijeci igra, i lijevo Perišić. Da imamo normalno dva krila. Znači, vraćamo se ja bi se volio da se vratimo na te tvorničke postavke. Eto, to bi bilo to. Brzinsko sam se, kako bi to nazvao, iz sebe izbacio ono što me bolilo, da na jednog 18-godišnjaka, samo zato što je iz Hajduka, po meni, i potekao Hajduku, da je on najveći krivac. Sad smo vidjeli da uopće nije krivac, nego ima druge krivaca, pokazao sam. Eto, to bi bilo to. Do sljedećeg videa. Pozdrav svim navijačima Hrvatske i mojima Hajdukovcima. Sretno živi bili. Komentirajte, lajkajte, preplatite se. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav.